Tala Fou o tala mai Ausetalia ala radio Samoa. Wa te enai le sa ave mapalemia o Ausetalia taluai Scott Morrison, whaamatalanga matua inga whaasanga ia te ie whaatatau ilo na tau aveina o nisi o tofi minista a ave o ia mapalemia ai au no malasira fia le palemene a mese foi o lana lava kapeneta. O le whaamatalanga Morrison sa whaia rungo le leitio 2GP i sini ia whaelo ai sa ia tau aveina matafa yo ia o na ole te tele o tūlanga na whenga iei ma le atunu a meise lawa fo le temi o le pepesi tele le wha mai. O ia whaelo ai fo iwa misi ia te iau na whaelo le tūlanga i le kapeneta ai wha mai o nisi teimi e ngalo ia tātou mea na whaile lua tausanga taluai ma o teimi whainga tā foi. Na ia tā ua fo ina tele i langona mana o mio na whailo whalawa i tele ia tūlanga wha popo sa ia tau aveina a wa ele i wha o ngā ina lava ia malo si anga peitai wha mai le sa ave masui pāle mia taluai o Barnaby Joyce sa wha o ngā e Morrison le malo si anga lea wha minsta o le resources e tā ofi e se poloketi tau kesi sa fuafua mō ngā taifale o New South Wales lea sa le langolango ina ia. Na whaelo fo le minsta o tupe sa iei le whainga malo taluai, Matthias Coleman, e na tere iloa ina fo iolo o shea le lato finga ma le palemia. A wa o le isi lea matanga luenga sa wha minsta i fo i Morrison i lava, e au noma se iloa le minsta na tūra i mai le tofi le taimi. Whai mai le palemia le taimi nei o Albanese, wa te tau na wha mawai Morrison ma le tofi whai pule o lo o ia tūla i nei. Se manu lava le mātala se tasi tama e ta ina whaalawe atu, ina ua tau mawhai se tasi ali e ave whaamaro sia se tama titi mai lungo le tram, i le tu i sa sae o mele pone le vasa nei. Whai mai le ala taiwa Ausetalia, o le ali i leana tau mawhai ave whaamaro si tama titi, sa whaafose ino i atoso i natu le tama titi i whafoma le tram, i Box Hill, po le tue kuata i le whae le whewhena nafi, ina ua o le nofoanga i Edgar Road e tua i le tram. O lo fata ua ina na tamo whaile nei ali e toso wha maro si le tamaititi i whafo, ai mamo e ane le tamaita isia mato e toso atu le tamaititi tono le tram. Na anga i ese mai le ali i maanga i saolo i le taulanga whaatau le whaetu leo Box Hill. Ele i eni manu anga le tamaititi a ua whaawau neisu e su e ngā leo leo, ma whaafta ia fo i le fisosoani a sia tamaitai. Tāsanga ina leo leo so stasi a sira fieni whamtananga le mata upule nei, ia po lea fo i ali ina ia fisota iane. E tūlanga e se fo i se whaalawalawe ua liputia le so i Ausetalia nei, e se tina e tolu suli matausanga o whata ua ina mai ua ia tatui se i tulou, lana whanau i lungo le motorway i le tu i mātua Adelaide. Wha mai le 7 News o le tina le ua pueina leo leo, a na whata ua ina ua ia wha o lima i siana whanau e tolu tausanga, ma le valu tausanga le matua. Po le afo se fulu tasi de pona vala awa nei leo leo mo se fisosoani i le motorway i Wingfield i Adelaide o na o li pote o lo ta ofi se tangata o le atunu u le atina o lo iei se au penga. O le whaamtalanga whaapea na whaatula na taawale lunga le motorway a ve ese mailana whana we to o lua i whafo tolu tausanga ma le valu tausanga ma le taawale ma wha o lima lo i nai tamaiti wha o ngā ise nei fise i turou. O se tangata na nga iane lana taawale i le awala lea na ia va ia le tūlanga ma nga iane loa ma ave ese lea upenga mai le tina e peo na whaamatala i le pepa o whaamatalanga tustusia mai leo leo. Na fesoso ni atu iei maisi o le atunu una uia lea awala ma tā ofi loa le tina sa ia taunu watu leo leo. O whae loa i li poti na aveta mai te to rua i le whare mai matong futia e whaisiti ngā ina o la manuanga. Ave leo leo le tina i le Royal Adelaide Hospital, le lo tau fiai nei e whai mai leo leo, e ono moria i moria ngai lua le tau mo whai e whasioti. O lo sa i dia leo leo le mafua anga o le nei wha lawe lawe. E le tamatela a whaititia pesioti foi, isi i tu ai ngā whalawa i le tu i saute sisi fōsini mo se taimele o tue mamau, o no le awhina whaatama i aise tasi o peikui i tele i sini i le vai aso taluai. O la pata i mai le Goodman Fielder, o le awhina sa sawane lo lato no fuanga po le factory i Moorbank, e o noa awhia i le sapalai o le whalawa i supermarketi, o lato o lo sapalai o whalawa i pe o le Helgers, Wanda, Lawson, ma le Mighty Soft, o nisi o to e ngā whalawa e fia i le to tele. I le pepa o whaamtalanga ma le company wata wai o lo ngā rurue le temine i whaatino, le mea ngā tai le mwhaina i a wawano toi o le sapalai i whale o loa e pei o na masani ai. O le awhi o lo ta uana sawane mai se o ngā umu, mai uina sa solo ato ai le whale. Sidia ma le fitu spulu lau whai ngā ruenga le tine muna ngā rurue ai mo le tape ena o le awhi, ma le sidia ma le toru i tū la sa tau mwhai ai.
Ma le taramuli o se vainga i le tūlanga o iei nei le COVID-19 te tono Ausetalia, whaelo mai ni New Wales e luas fulfala au mariliu. Lua afe se lau fasa furutasi, ngase ro COVID lo tau fia i whare mai, to ona se fulu i potu ti ngā ina, ai fitu afe se lau fasa lima tangata na whaamaonia le a fia le COVID te tonu o le lua se fulu whai tūla taruai. I Victoria wa whaamawina lima se lau tolu lima ngase ro COVID lo tau fia i mauta ngase lua se fulu valu i potu ti ngā ina ma le to lua se fulu ua maririu. E wha afe varu se lau lima se fulu valu isi tangata wa whaamaonia le a fia. I Tasmania to lua ua maririu lima se lau se fulu valu wa a fia i whaamai ma tau fia i mauta ngase ia ato ai fo i mai lato e ono se fulu tasi o tau fia i potu ti ngā ina. O Queenslania to se fulu fitu wa maririu, fase lau var fulu fitu o tau fia i wharamai ma le to lua se fulu tolu i potu ti ngā ina. O le so ufa mawina ai e tolu afe, lua se lau tolu se fulu lua tangata ufa mawnia le a fia le COVID se fulu iwa i te tonu o Queenslani. I le ACT to o wha maririu, se lau tolu se fulu balu ngasa ro COVID i wharamai, ia ato ai fo ila ma le fase lau se fulu lua o isi fo i tangata ua whaamaonia le a fia le COVID se fulu iwa. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i a solua.